Inggih rahajang semang alit-alit sarang sami. Rahajang semang. Pengisi semua punci alit-alit sampun meresayang nyarengin pertemuan mangkin ring Google Meet ya indik materi bahasa Bali sana jaga pelajarin mangkin. Nah sedorong punika ngiring sarang-sarang narasi bakti memungkah pelajaran sedikit untuk mencarang pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Aingge sanati gatra alit-alit sareng sami. Becek-becek kemang becek. Aingge alit Pak Madualing puniki mangda presiden alit-alit yang laksana yang absensi ngiring modal. Ini alit-alit nana sedurung pelajaran tinggi kawitin. Nana ngiring sareng-sareng narasi bakti lalapan untuk doa. Jangan semajang ring aristia mangga presiden yang berdoa sebelum pelajaran tinggi kawitin. Ini terus aristia. Sedurunge raga ngawitin pelajaran sani mangkin ngirim rumun kawitan untuk doa lulusan. Inggih puput. Ring pertemuan mangkin pelajaran puniki bantah nganenin indik anggah unggul krune. Nah, sedorong punika Pak Madualing alit-alit mangga presiden menjaga kesehatan alit-alite. Nah, sedurung punika sedurung lantur ring napi sane pelajaran mangkin. Kita sane kandun eling ring materi sane sedurung nyanyi. Nggih, terus Arista. Angga ungwen kruna bahasa Bali melarapan antuk kewentenan inggih kramo Bali nih. Yes, cuma Arista yang mungkin ngiring pandulang ring pelajaran sana mungkin. Nah, tujuan pelajaran mungkin sana ke pertama alit-alit mangga presiden disikin anggah ungguking kruna bahasa Bali. Nah, sana keping kali alit-alit mangga presiden ngepah anggah ungguking kruna nganutin wigunanipun. Nah, sana keping tiga. Disampune alit-alit tatan kuning ring kepah anggah unggul kruna lan wigunanane. Alit-alit mangga presiden makarya langkara nganggen pahan anggah unggul kruna. Nah, nika alit-alit sana dados bantang tujuan ring pertemuan mangkin. Inggih alit-alit sareng sami sane mangkin Pak Pacang ngicenin alit-alit video pembelajaran. Nah, niki alit-alit mangda nguratiang video ni puniki. Rares malijebos suang-suang kelompok mangda presiden memberi bagan lan melaksanakan presentasi untuk materi sana sampun kepiar sayang. Ini halit-halit sareng sami. Inggih alit-alit sareng sami sampun kepiar sayang iwau video pembelajaran. Sane mangkin raris alit-alitin memberi bagan lan presentasi. Inggih durusan alit-alit sareng sami. Terus. Nggih suksema antuk galah sana kapai cering titiang. Titiang saking kelompok 1 jagi nyelasin kruna alus sareng nenten alus. Kruna alus salur kruna bahasa Baline sane mawirasa alus utawi nyinggihang. Inggih materi kelompok 2 punika inggih punika kruna alus midar sareng kruna alus madya. Kruna alus madya inggih punika kruna-kruna sane rasa basanipun magenah pantanraning antuk alus singgih atau asi. Nika materi kruna alus madya atau ama. Suksema. Nggih titiang jagi kelompok 3 lakar nyelasang materi kruna alus nggih utawi ring jatme sane patut junjungang atau singgihang. Lengkara sane keanggen membaosan punika merupa kruna-kruna sane sampun keanutang. Contoh kalimatnya inggih punika penjelasan titiange materi selanjutnya lakar kejelasan ring aristia. Inggih punika kruna midar inggih punika kruna bahasa Baline sane madarbe wangun wanta asiki. Inggih nika sampun kepiar sayang iwau
presentasi suang-suang kelompok. Sana mungkin Pak ngijinin kalah, sana wenten metaken miwah nampenin durusang. Yang jagi metaken contoh krune alus nike napi Pak sane saya meanggon rikale ngomong teken guru miwah orang tua. Kelompok tiosan sane uning dan Tiang Pak sane keanggen nike bahasa alus singgih. Contohnya nih mepitaken tugas nike tiang wenten Pak. Nggih, postan titiange ikadek dui superbawo nomor absen 4. Riki titiang medue pitaken nike sapo sire iraga patut mebaos mangge kruna alus madya tur kruna alus mider. Nggih, suksema. Yang jadi nyautin Pak perhatiannya superbau. Yening kruna alus mider itu iraga dalam orde makmur ide saning yang sang singgih mantap ke mantra ide hande. Nggih Pak, tiang malih wenten pitaken. nggih, mungkin superbawo malingnya durus. Nggih, wastan tiange ikadek di superbawo nomor absen 4. Kruna alus singgih titiang merasa kruna alus singgih taler kruna alus mider punika rasanipun nika patuh. Keanggen mebaos rikalu mebaos ring sangsane patut kesinggihan. Napi sane mawinan nika kruna-krunane nika beda utawi napi sane medang. Inggih suksema. Pak yang dijawab. Nggih, Wulan Widastri. Sani medang krune alus mider miwah krune alus singgih nike ring kalimat atau contoh kalimatnya nih. Titian wenten sane nyawisin malih. Sani medang kruna alus mider sarang kruna alus singgih inggih punika yening kruna alus mider maderbe wangun anak. Yening kruna alus singgih punika maderbe wangun alus sor. Inggih semua. Nggih, hari-hari minat sampun peringkas puput tuang-tuang kelompok nyobiang kalau wenten petaken dan sampun iwau ke Bahang. Antara mungkin wenten malih sane petaken hari-hari sareng sami. Nenten Pak. Nenten Pak. Nggih, nenten. Nah, sebelum kesini Pak Unas majang ring Siki manggil presiden nyutetang daging pepelajaran dan sampun ke Bahang Iwau. Misalnya sana kayu pacang nyutetang daging pelajaran tingkat dulusan. Kesimpulan pepelajaran sani mangkin inggih punika iraga patut ngeresepang tate cara membahasa Bali manutin angga hubungan bahasa Bali punika lan iraga presiden ngebandingan angga hubungan bahasa Bali manut fungsinyani lan iraga mangde presiden menganalisis angga hubungan bahasa Bali punika. Cukup semua. Inggih, suksema Rusia sampun presiden nyutetang daging pelajaran mungkin. Selanjutnya ini Pak pacang ngizinin alit-alit tugas. Nah, tugas ini lulus alit-alit kalianin ring model. Nah, itu sampun Pak Ijen indik tugas. Ya, ini alit-alit lulusan mengalami tugas. Jadi sampun Bapak Unggahang tugas dan sampun tahu pacang kalianin alit-alit. Ini minat asapun kedumun ini ring pertemuan yang makin tentukan ini neten malih petaken. Ini ada saran kami tentukan ada dari sampun kuniki presiden nyarangin pepelajaran lain makin karena sedurung pepelajaran kuniki kesini akan berkata tadi ngiring kuniki margiang dumun doa malisisan malisisan ini tingkat antara ini. Mungkin malah ini harusnya manggil presiden yang berdoa ring pemumput ini harusnya dulu sah. Sedurung iraga muputang pepelajaran ringan sani mangkin ngiring rumun iraga berdoa dulu sah. Inggih puput parame sesanti.